nongeye kukwifuriza ibihe byiza ukurikiranye urubohero doramye mu makuru tugiye kwibandaho. Turaza kuvuga yuko FARDC ikomeje kugaba ibitero Kavumu ishaka kuyisubirana. Rero ibingibi FARDC ikaba iri kubikora yifashishije drone na misile yahawe n'igihugu cya Amerika kugira ngo ibashe guhashya uyu mutwe wa M23 wafashe ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Rero igihugu cya Amerika kikaba cyarasabye n'uyu mutwe wa M23 kugira ngo ugabanye ubukana, ukaba wararetse duce tumwe na tumwe wari warafashe bitewe no kugira ngo uyerurutse wereka Amerika yuko wagabanyije ubukana. Andi makuru turi buze kuvuga rero nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe na benshi kwirinda gutera u Rwanda ngo kuko ariyo mperuka y'ubutegetsi bwe. Nyuma yaho yabibwiwe n'abaperezida benshi cyane bagiye batandukanye, harimo na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni wamusabaga kugira ngo yirinde gutera u Rwanda kuko ngo naramuka ateye u Rwanda intambara izabera mu gihugu cy'u Burundi aho kubera mu gihugu cy'u Rwanda. N'abandi bategetsi benshi cyane bagiye batandukanye batangiye gusaba perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo agabanye cyangwa nirinde uyu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Andi makuru turi buze kuvugaho rero nuko wazarendo ngo zishe abaturage benshi uwarikare zitwara n'ibyabo. Abaturage bakaba bagaragaje ibintu ngo izi wazarendo zatwaye ng'inka, zitwara n'amatungo magufi harimo ihene ndetse n'ibindi byinshi bari batunze cyane harimo n'ingurube. Rero wazarendo ngo zikaba zishe abantu bagera kuri 30 hano wazarendo zikaba zavuze zo zatangaje yuko ngabateye kano gace ari wazarendo zidakorana n'ubutegetsi, nkaho wazarendo zikorana n'ubutegetsi zo ngo zitiyeze zibikoraho, kandi namwe murabizi yuko wazarendo zivimo uduce twinshi. Andi makuru turi buze kuvuga rero nuko Rucuru abaturage bavuze ko batewe n'abamayimayi. Abamayimayi ntibari basanzwe baherutse kumvikanwa uduce bateyemo ngo basagarira abaturage bitewe nuko bari baragabanyije ubukana kubera M23, ariko ngo uduce M23 yagiye irekura ngo abamayimayi bari kugenda batera abaturage, ndetse na wazarendo ugasanga zisha abaturage ngo bitewe nuko nta musirikare wa guverinoma n'umwe uri muri utu duce M23 yarekuye, hubwo wazarendo na bamayimayi aribo bibereyemo, wagira ngo aribo bari gucunga umutekano. Reka dutangirire kuri ya makuru yacu nakubwiye aho FARDC ikomeje kugaba ibitero Kavumu ishaka kuyisubirana. Rero ibingibi nk'uko byagomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi cyane bitandukanye bivuga yuko FARDC iri gukoresha imisile na drone nyinshi cyane zitandukanye yahawe n'igihugu cya Amerika ngo kugira ngo ibashe kwisubiza uduce twose M23 yagiye ifata. Iri kugerageza kugira ngo itere yisubize utu duce, ariko n'ubundi bikarangira itsinzwe, ngo dore yuko FARDC irimo irakwa ibikoresho ndetse bakanagira ngo bakanica abasirikare bayo bamwe na bamwe. Ibingibi akaba ari byo bigomeje kugenda biba Kavumu nkuko nabikubwiye. Ni byinshi cyane. Twari dufite n'umunyamakuru wacu mu kanya turaza kumuhamagara mu makuru akurikiyeho atubwire uko bimeze Kavumu, atubwire uko bikomeje. Wowe usabwa gusa ni ukureba nimba rakanze subscribe kuyu murongo mugari kugeza amakuru menshi cyane atandukanye. Reka dusubire kuri ya makuru ya perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wasabwe na benshi kugira ngo yirinde umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda ngo bitewe nuko bishobora kuzaba imperezo y'ubutegetsi bwe. Ibi rero bakaba barabivuze nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaye mu ruhame arimo aravuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda ngo bitewe nuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo gifashe umutwe wa M23.
rero ibi ngibi perezida w'igihugu cy'u Rwanda akaba yarabivuguruje avuga yuko igihugu cy'u Rwanda kidafasha umutwe wa M23. Ibyo ngibyo nta hantu bihuriye n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero perezida w'igihugu cy'u Burundi yabivuze kuko yohereje ingabo mu gihugu cya Kongo, maze izi ngabo z'u Burundi zirahashirira, niho ibibazo byatangiriye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi atangira kwikoma igihugu cy'u Rwanda. Andi makuru turibuze kuvuga rero nuko Wazalendo nkuko nabikubwiye zisha abantu benshi cyane, warikare zitwara n'ibyabo. Abaturage bagomeje kugenda batangaza yuko Wazalendo zigera ku binuza kwijana ngo zateye abaturage maze zibaka ibyabo, ngo ni benshi cyane bahapfiriye. Ababashije kumenyekana ni abaturage 10, naho ngo abandi bapfiriye bo ni benshi cyane, ndetse ngo hari n'abakomeretse cyane. Rero umubare watangajwe na leta wo ni uwo nguwo, ndetse undi makuru nakubwiye nkufitiye ni uko Rucuru abaturage bavuze ko batewe n'abamayimayi. Aba bamayimayi rero umuntu utabazi ni abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kera bahungira muri Kongo, bari bafite nk'ubutegetsi bwa mbere ya jenoside, bwakoze jenoside, bwahungiye mu gihugu cya Kongo akaba ariho buba. Rero aba bantu bakaba batangiye nabo ngo kugaba ibitero ku duce twose M23 yagiye irekura. Ariko igihugu cy'u Burundi kikaba cyo cyatangaje yuko hari n'aba generale cyagiye kirukana, harimo umugenerale Evariste Ndayishimiye yirukanye ejo bundi. Nabyo ayo makuru nayo ngiye nayakubwiye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi hari abagenerale benshi nyuma yo kwirukana umugenerale umwe bitewe nuko ngo yamushinjaga gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, noneho ubu ngubu yirukanye undi mugenerale ngabashinja kwiba inkwavu. Nta makuru menshi cyane agiye atandukanye no mu gihugu cy'u Burundi. Muzi yuko igeze kugaragara n'andi makuru yuko hari umugenerale wazize umuceri, kwiba umuceri abandi barya, akawujyana akiba umuceri abandi ku bisirikare bakariye, ahubwo akajya kuyirira. Wakoze cyane rero wakurikiye iyi chaîne, ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Ibuka kureba nimbura kandi subscribe kugira ngo tujye uploadinga video yose igiti kugeraho gatanu ku kandi, dore yuko yari chaîne y'abasirimu kandi ishyirwaho ibintu bisirimutse cyane. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Video zacu nakagaruka. Asante sana.